Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kumbahnya person ke District Selection Committee East Gentle Hills District Klapen Trekam ya kijing ajing mud jomba reaching san siang shai ubade ru nong tre man ngobha ubade kunting bandawai kijing Trekam ke bukhut bar ke bashai hapo ke District Selection Committee East Gentle Hills District ha kijing akram ki larp thai ku bor ba siang shai rakin tu ki arngut ki MLA ki East Gentle Hills bakin budde ni ki mat ki blashim rai kijing lang jong ke DSC sebelum dibentuk di Paiba alor ke kam ke rai baya ke District Selection Committee kalau sim nanti apa jadi buat ke reformation user ke buat kimpen bahaya ke komplek kam jong ke DSC te menakan ni kata yo baladep ke kartra tarik malapan kan mau arsen sisien ka khandai February bat sisien ka khandra March aja penru chau deputy commissioner badai chairman jong ke DSC Namar uniu Deputy Commissioner balong menta udai ubadang suan transfer te ya katai kerai ke ba UDC barim belong ya ka reformation meeting ha di DSC nado ka arhuniu November nak takadam alami akanik artli te kan ka latest kat tarik March kala UDC la jubab yang ha dai bat sa petrekam ya barok itu kirai jong ka jimpen ba ya ku trekam ya ka DSC te yamenta hooi pengalaman om niopau hadu 90% na ki khat niu tiliki benta ka DSC kala raiban pentrekam kala pentrai kin sapetrekam kat kum kaneka jingtho ba ai deputy commissioner sana dengan kenamban pentip baru pai ba kam tan ba apply ka man pen sneu yakini ki point wise ka banongkong ka qualifying marks lani ka qualifying criteria ban pa sa next stage nado ka physical test, language test, but typing test kin sa pentip lupa sa kinong apply kam munday so kung basa din bakin ju pentip kumnu kata ka qualifying criteria lani qualifying marks kumbalong menta ya kani ka advertise ka vacancy position kalong no changes tela raigo hakata ka meeting ka badon ka minus meeting hang ni ba hadir ka written test kim nam la so ban pen kiu ya ki por lada hapdeng ka ba kontak ya recruitment stage kadang don ki post mai kimpen kiu so ya ki post kabalai ya ka notification namar ba bonsin ki konsam la ki krebyo jintip ba kumno kan poi kata ka stage recruitment stages in the days to come kiju penting tambah kilang la katai kubor ndembe baro kila katai kubor de yakane ngila dawa ba yakan notification kadai bandon leng bagi SMS ki email ba ki WhatsApp ba UDC ula pentip sanga ba sa arrange daka DIC mintena po NIC jongka district bonsin ki pagbakim juti menu kin sedangkan ke exam lanu kin ku recruitment stages kerai padang ni kalau mi ba ya ka tentative recruitment schedule ya ka neka advertisement makil penmi nado harga pausan kin pendep hauni April bad ume kat kum kajing ya kan do jang UDC ula omba ja baro ki stages jang kini kebala apply grade 3 grade 4 lembaga district selection committee kin pendep hauna April bad me aja unru ka next ngila dawaro kena bandon transparency but fairness bandon arset kijing kili ko bamut ka set 1 but set 2 Kaging dawa ni rongan kuat penken mau ba lembat main meeting kadang on record hamni ba na pedeng ki ba members supaya dan bentah kata ke meeting we na kinong nikman apo ka district imba kemensela ila stress ba yakan nero kadon hamni ka point number 11 jong kami ni meeting ba hap don atli ka set kamut hakas ni pan penlong ya ka written exam kin sim ka DSC kan sim randomly da ka set 1 lane ka set 2 ban I not sakit kandi dates ban appear na written test Henry yakan nepat katum menteri bujong polisi kenang up ka approval naka personal department naka daw ka don ki additional cost implement implication kabandriu ya ka jingklip yang kaco kan don pat sau series nalor kata ki arset kabadang up ka approval kan don pat sa sau series kabamut kaco ka jingkli Henry ka series A B C D kin penbokum ta kenang ba samla kita apply kinim yo ban pendon kam unfair means apa ka examination hall kin I randomly ka A B C D kan long mix te kino ki samla ki ban persang ban use unfair means kinim la namakan packet
question number mereka jingkeli kan long ka joke ka long twisted spot itu ya kan ni to be followed du sila ajing tibakin diang bat follow ya kan ni kan next pada kemajuan pentip sekilat seki paiba lembaga lat ko borman kan kita yo balade ning tena po irsaintia namar ka DSC kalapan approval na ka home political department don kia kajing ailat ban khang ya ke internet mereka jing pentip to ka home political department ki ong ba kimla ban pentip na kadau ba kan tut ya kiwe ki benta jongka jikiwe ki services te hangni ka home political department kala ajimut chaka DSC ban snano da ka SOP khnang ba biang ka kum penyat ya ka written examination te ya kani namar ka personal department kala I suggestion kumta tak ba SOP te nakaliang jong GC balong chairman jong ka DSC pad ula mention pad hangni ya ka special operating procedure balong ka SOP ba ya ki signal jammers kin sa matter will be taken up with the government kin sa claim by the government depan ditip lani ka instruction naka government kabenta ka answer keys hado minta kepada recruitment proses kepada Dep Sadin ka answer ki ko bamut kita ki answer kumbaju persang julet da ka MPSC ka DSC minta kan penmi ka publish yaki answer ki mar sudah ka written examination kin penmi yaki answer ki sabaro ki ba apply kam lemba kilat patai ko board dan ke website jong ka DSC batu ban ailat yaki konsam la balada don kumno objection yaki take answer ki kilaban let I baca DSC kumbaju let jong ka MPSC yakan ero kilat rai ban in pentrekam bat kin sapen mi pai ba yaki answer ski bashpau kedai bat ka collection of question paper bonsin ka DSC yang ta apa insentia don kipor bakin syak ban ra ya kejingkeli syayeng yaki tu ki ba apply yak menta kila rai ba kin syak ya barok ki applicants ki ba appear the written examination they'll be allowed to take the question back ka next ka publication of final result ka bamut ka result ki marks ki information ki badai jong ki ba apply ke marks nado ka written physical ka typing test ba ka language test baro kan long in public domain ki katung karai ka ba on record hangni ka Microsoft meeting ba yakini ki marks jong baro ki candidates ki ba apply ki ba appear kan kin pusat bo ha ko jong ka website jong ka district ba ki benta maglat pathai ku board ka next ya ka interview evaluation ngila kan mau ba ki dei ban board kat kum ki kendon ba kumno ki benta ki ban conduct ya ka interview claim da let siliang claim da bo ya ki jingkeli ba na basuk ya kino henry kanang kin hap evaluate leng ba ki communication skill ki reasoning skills ki leadership skills ki integrity ba ki awareness habai dei ba kita ki post ki ba kre hang ni ka DSC kala rai ba kin board kat kum ki guidelines lani ka assessment kerkom RSS leng ba ka DSC kat kum ki guidelines ke next kadai katai breaker rule olah pikan mau lembaki RTI ngalap pentipai ba don ka post candidates ba don kam
yang CM Secretariat idai i chairman jong ka DSC ko mud balong deputy commissioner hakto kapor bala convince ya kata ka meeting abandon kan ka transformation te ya kani ngela ai copy meni has secretariat ba ka cu kapor kani ka cu ka copy ma asmo berendong ngala ai ro sa under secretary jong ka government Meghalaya personal and administrative reform department mentakas ni port secretariat bangai kendo wena officer ti ong saban ai po dan ni penting hadir katukan isini lan ning jumpa dia kani sa deputy commissioner kin sa wadi ka file kin sa penting agba dai bakata maka jing tepat ya ki samla ka snabha kumba la penting kumba kani more probably ya termen stage ke badang sa jong kani ka advertisement badang dep kan sedang adu April ban Mei pangakan penmau ya tiba kani ka dia si jong tahu senem kan long kuma jing penting lembaga korenjin dam bapa deputy commissioner hakane ka last year mention senem batam kinong song jangka district ka bamut jongka isent ya ki balak ban apply ban appear ya kini implement stage hapo jongka district ban ngakerpatu ya kinong mikmat baro art hantam isor kermen sela ba sebaban boden ya kini ke benta kum ba nilai rai hapo ka district selection committee meeting but kublero ya deputy commissioner bat kiwe kamtam ya ki MLA baro anut bala sim khabat bote bat ya ka DSC members ki baro ba ya sim khaban pendai ya kane ka kam ban penbahaya kane desa kawing kwat pentip jaka sarkar bangana malan wat ikini ki benta ba 100% ke badang sa ba kita kami approval na state ngong kan bha ba what sedang ya government stage hall adon ka tentative date ke long April Mei tamba ne beta ka jingha jomki skon samla what's down claim na your approval naka personal department have de bat kini ki pending matter badang don kam ya approval naka state government. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा. अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time.